Bia kamal gwasemani no tembe nyodia gorjeno be nyo dob dan ndere notification telephone kada der je wike je ka Facebook donc mi la jema la jaka message inte wan lakin mala be bay jang message be telephone be jako be jaka slow ko mi cha jang message be message ben no la be je long ci de mala long ko de je control dere turn off melo turn off be ga ko charge be jak message ne no be nyoko nyot do dan very important ke je but ken ya ma nyot ye do dan de turn off ke je notification ko notification ka message in content cha comment na ka video nuku ka tour nuku don la ken mala be ka ngare du ka Facebook do no don ngon keni yo mi shi telephone le yo bika wi long ke bika telephone bika ne ja ka very slow long ke cha bija ajena ma ba nyote gwasme shit ke ero che nyote gwasme gore no jin bu wetin gore jen wo bu we ka turu gwa da mone turu du wetin twanyen turu mi shi twan bu ben pingwa be mi che le gwa da me setting and privacy don't make any and gwa da ben nyote and many with the vida gwa da mani jele setting and privacy gore jen wo bi twanyen mone twanya and setting and privacy ma mi twany be nong setting no setting mi don ken inen ben nyoko nyode me setting na mane gorno bi twanya setting mo ko be chu tiak long keji gwal dan bueten mi ci twany bi nen be jinong titina gwasa mani ti diality men gore long jin bu we kujame la chamdu bueten kere tin bi goro bi scroll lo bu we ne pin ko dob dan de we je men gore bi we gwada men ya men gor kono jenene anyo ya men gor kono jene mi chelele notification an shine na tamma je notification gwada dan bana je turn off tin ki bi kono jako bete ka on tin bana tin kono de kon kule turn off bana ko kule nen tin gwasa mene ani gure twanya en notification ami twanya te be no gwasa me men yam mi shi we gujije no de nen gwada me che ijogo no de notification this one a notification setting what notification you receive a notification kono la mala be keji ke mi cha message ya la mala be keji ke tinken man yam mi chelel gwada me comment mi chiran cho comment ke post do be jang notification na me be mi email address do cha jakimo be jinu notification mi sms la chire ke short message te la jaga telephone do be jinu notification wo cha jang message mara den gwata me mela notification no mi charge tag donc tirante sur ci tag ka Facebook be ji notification moden gwata me de la reminder donc te kalan de lat be ji remind email SMS be kanongi den gwata me mi take more activity about you to lat ka social media be kanongi mi charge mention ten mara den gwata me update from friend de ji notify bo mi take friend ko de can notify mi bin pin when many take mi nyoko menene to kon ke tungwan chit ke friend request adi ne ngwado meni na me menen kon ngwado meni friend request de konen people you may know they can jang message birthday do bo mi birthday je benda je notify group message but don't take a group and then they Facebook they notify no take any de she post ke dundu to kon ke real mi shi real shi la rechet ke video la real video dung Facebook titi they can notify in case mi dong charge jang message ten ke chiran cho comment gwasa me an gor kono long odi bi ngaje no notification ben ke diale ben ke pinuku okay let me show you ka pidu bono mi ti ka pitch they should ke pitch gwada me pitch you follow they can notify no ngak che video la reke che message la reke de je bone la page manage ba mitiram che message che jaka je don ti ka pin ja jaka jin admin ten de message de kan we ke jin anya ba ka qui market ka miti ka market don te ka item pa la reke ki me kwak mo gwa kim pa la reke gwada de jin notify gwada mbo fundraiser ki crisis steering rode de notification de la set ka witen contrary te ka ten la ken mala jing message long miti ka reg mutwo ka sub issue notification bala very important gibo na me kui voting reminder de jang message anyong na me jen kui message ni kan kui memories ni so the reality ke de lat ke notification men ko lo goro jin de ri gagdi so jen na nyam na mone
let's say it don't you go by jack notification they recommend they retwine yan no mo mi twanya they retwine mi retwine ko bi kon ko te kan ngany mu gwa mi twine gwa me mi ga message te me ke memories gathers mi ben ke arome let me show you here katal pon bi jek ci kana mena la just bi twine point a message ki arrow to gwa me no bi twine na money let's see man benon kon mi twine na me right now you know jene bukon nen gwado mene nongo kon information gwado mene yes titini right now de kon en titi cha ka tik titini cha ka tik mi chi guru no bay jang message special messaging mi chi gaga nene chi gaga ta binen changaran chi ide nak jack notification like allow notification on Facebook mi chi las ko off tele message mi de jaga ka Facebook aran so guru jeno bi ngaje notification lo de lemu so na mekel diri go diri ka wo ke de ti mu guru je diri ka wo enemy there wojane so no we ne ka kan message dial ko ken mugo de ka turn on du ka nyoko mutwanyika du nyoko mutwanyika kan dial jetam right now chaka chula rai gwas me chumne ni ngal gwas me chigo loy gonna ken mangwa kan notification jane ko go no education na me wodi alajin notification de turn off mo ngonga ji kamiche ngong de to ko on but mungu ako de notification there te kono odi ba jiri manye o te karam chi message la re donc message very important de maljek nyo kilo gene jin ka Facebook de notification de maljek cha wona jeno de Facebook de ja hakaran de notification de maljek te diala toni go kan ko de ka te kawon but mi guje no telerek special ka tele problem chen kwa turn off ko ta ko online all the time I can simply share mute min chitwo kano chana go dong de message de notification de malben ba lana check ba nyanga ba mal check ko ngaje no notification la kan mobile la kana ja ka o be la slow long ko ben message ben message ben tamen la ja chuanga long kamishi jan den der shu ni tune chit ke jode de telephone de la ka silence so chang notification ya bi chicken de la disturb so na me da gwa ka jiko de notification de turn on ana gwa ban nyo je ka ngi dodien gwa me mi jira mimo mi dit kan war online tech gorjeno de channel de support no de subscribe ko jen do dan bana kulu wen yam ka jen men gwalon ko de ko ran support wudi ngai content ko network la technology ka jen gwase me ja kon ko de ne ngwande ne ka jekka social media kan war online tech nong mishit kana mo de nyot man dan dong bijino dong de yo jeka je do dan dong de Facebook de je grow ko je ke YouTube channel we dan de yung de ka grow ko je dara je nyot gwase meni so de reality ka te go ko de ka ngaje no lededi and social media so gor jeno de yen channel de na support de subscribe ko don te mo gam don de leben me ken ngach don de mal shukaji ajan la gor no jin no bi Facebook bi channel mo bi je gor ko bi kula no ngatin ko ken kon atin don gor no de lok na rodo sometime de gujeno she gwantam but ke long run de je lok long tem de jo chuan ka gwada mi den de go de run de we ka channel mo de mandan bi de rejecten anyo gwada right content ka tungnat so tiakalong so anyway chiloy dan tet ko channel me channel go an ban yo jik no ke tutorial adien jate mal bye